Inglong so tumhan Akejoi longle chiri pian ke Akejoi longle tangka poisa pinan pin si ota ipi nona niltum sari kuri 1000 tialo lason kanang bong tum lake si Akejoi pen pi panil tum chisi kolno lapen ke muning bang ke ko lake si muning bang ke MLA kali MLA vice kello MDC vice si along le pota Akejoi ronam po la solo got niltum dak public interaction program doji BPSI yang denglong malong lema la si along tina consensi 26 consensi long per soba consensi pe tum tapji dam ben si SPDC pen chenglok Harti department in charge principal secretary pen chenglok joint secretary officers ke toan la pen ke EMCM lapen MLA, lapen local MEC, MP gitu anta itu bungki damgi. 26 konsensi, ceklo doni yang mau itu petangji, datang pen Mars ceklo bangga itu aku disciplining board long. Rupiah scheme marah tum, halah sopin puluh nang rupiah pen, mati halah tum pen lama cepet coy pen. Kenang sot asayang dengan bangga itu deng konpo, lapen ke ingkani siang bong. Hol haya sayang deng kapicun je pansin itu klaim bot. Pining lag sia pota ron lo, muning lag sia pota, muning silang sia pota. Ningkan tho padun ron pen lag thoma pota, Akejoi pen, Purthemi Akemang papleng po. Sir, ini intan di QLA yang nonan ke suri krep po apatta chen. Sir, tante la Original kali pulong ni muheta than lo. Yong si original kali pulong te ni CM mas cirian dati. CM, MLA, MP, then itu original kalau mas MLA tu dah. CM dah original. CM malah kau si MLA tu dah jadi CM tu dah. Oh, lagi. Nah, government kipia pota yang si duplicate pulang ni nang tumda wita kan. Karju tumda nang data cilik nangi. Lagi, ala tum yang si mangi thanta baling si karju tun pulang de re-election tu puputa nang tum proyeknya reta son le likur dia tum. Dulu mah de re-election ke. Duplicate pota lo mara tum ne morarang no siningge lo. Yang si duplicate pota lo pulang de negi CM ar pugal si ciria de. Choklo.